Regio Maria, igitabo gisobanura Regio ya Maria, umutwe wa 27, Vexillum Legionis, ibendera rya Regio ryakurikije ibendera ry'ingabo z'abaromani, ishusho ry'igisiga cya kagoma cyari hejuru y'ibendera ry'ingabo z'abaromani ryasimbuwe n'ishusho ry'inuma, ari ryo kimenyetso cya roho mutagatifu. Munsi y'iyo numa hari umutambiko w'akabaho kanditseho amagambo y'ikilatini Regio Maria. Hagati y'uwo mutambiko n'igiti cy'ibendera hari umudari uriho ishusho y'utasamanywe icyaha nk'uko ameze ku mudari w'ibitangaza. Ku ruhande rw'iburyo bw'ibendera hari ururabo rwa roza, naho ibumoso hakaba ururabo rwa lisi. Izo ndabo zombi nizo zifatishije uwo mudari ku giti cy'ibendera. Igiti cy'iryo bendera kandi gishinze mu mubumbe w'isi ufite indiba ya mpande enye zingana, kugira ngo ibendera rishobore guterekwa ku meza. Ibyo byose rero bigize ibendera bigaragaza muri rusange igitekerezo cy'uko kwigarurira isi gukorwa na roho mutagatifu akoresheje Bikira Mariya n'abana be. Urupapuro rwagenewe kwandikwaho ibaruwa ya Regio rugomba kuba ruriho ishusho ry'ibendera ryayo ari ryo Vexillum. Igihe cy'inama ibendera rigomba kuba riteretse ku meza imbere hagati y'ishusho ya Bikira Mariya n'indabo, ahagana iburyo kuri santimetero 15. Ameza asanzwe y'icyitegerereza apima santimetero 32 kuva hasi kugera hejuru. Ifoto y'ibendera ryagenewe guterekwa ku meza riri mu mafoto akurikira urupapuro rw'148, Concilium. Ishobora gutanga urwo rugero fatizo rw'ibendera ricuzwe mu cyuma cyangwa mu ibuye ry'agaciro rya onyx. Igishushanyo mbonera kinini cy'ibendera nk'uko kigaragara mu mafoto akurikira urupapuro rw'148 cyerekana ko ari ryo rigomba kuzajya rikoreshwa mu mitambagiro no mu makoraniro yo kwiyegurira Bikira Mariya ariyo ashes. Iryo bendera rigomba gupima hafi metero 2 z'ubuhagarike bubariwemo na santimetero 60 z'igice cyo munsi y'umubumbe w'isi. Naho igice cyo hejuru gisigaye kigomba gukorwa hakurikijwe ishusho riri mu mafoto akurikira urupapuro 148, hakurikijwe ihindurangano rya 1%. Igiti cy'ibendera gifite indiba gishinzemo itabarirwa mu bice bigize ibendera rikarishyigikira igihe cy'umuhango wo kwiyegurira Bikira Mariya n'igihe riba ridatwawe mu ntoki. Ntabwo iryo bendera rinini ritangwa n'urwego rukuru rwa Regio ari rwo Concilium, ariko rishobora kuboneka ku buryo bworoshye, bakarikorera aho riri kandi bakarihasigira irangi. Abaryifuza bo mu zindi nzego na za Presidiya bashobora kurikora mu bindi bikoresho bitari igiti. Ibendera ry'urugero fatizo riha abahanzi n'abanyabukorikori urubuga rwo guhitamo uko barigena nk'uko barihanga. Itegeko rirengera uburenganzira bw'umuhanzi muri rusange rirengera n'umuhanzi w'ibendera rya Regio riterekwa ku meza, by'umwihariko ku buryo ntawe ushobora kuryigana atabiherewe uburenganzira na Concilium. Iryo bendera ryiza cyane rya Regio, Papa Pio wa 11, Ludovico Maria wa Montfort mutagatifu yumvise neza ko bidashoboka gutandukanya Bikira Mariya na roho mutagatifu. Regio nayo yacengeyemo ku buryo busesuye n'inyigisho zerekanye n'isano y'ubwo bumwe budashobora gutandukana. Niyo mpamvu Regio yifuza kunonosora birambuye inyigisho zerekeye kuri roho mutagatifu.
umutwe wa 28 ubuyobozi bwa regiyo